الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagaryami sa iku agama Islam, giyang kaiya mababalo yaku sa itano sa giyang oras na importante ay akaswaatan ron. Importante ang mapaganad tano. Agiya suusayan igira adita di sembayang, igira aititindig ta su sambayang na anda ta pagilay, kau tu anda ta pagilay. Sekau pama adi sembayang na anda ka pagilay igira ititindig ka su sambayang. Paganay ron na si ika pagilay sa giyang kuto kesujudan ka sadin sa giyang koto derpa kibtado na giyang beneng ka nagyuto iilay na ka sama no to nagira ititindig ka so sambayang na ayang ka maiilay giyang koto derpa sujudan ka. Ikadua, nasi ka pagilay sa giyang koto kasasanguran na buntal ka sadin sa kasasanguran na buntal ka nagyuto ipagilay na ka. Oy, yuto'y mialoy o mga ulama. Ikatalo ako sa itano, nagyang ko to igira asutaw na ititindag yan susambayang na sidi pangilaylay sa langit. Lumalangag. Ayan yan, ilay nagyang kaiyapuro na antunay kukuman yan. So mga tao, aya kasumbayang iran na pakailay siran sa puro, na inshallah na ko sa itano, nagyang ko to ako kuman yan. Ikapat nagyang kuto kapipideng si iko sambayang. Tao pa maami sambayang na pipipideng. Pipipideng niya nagyang kaiyamatan niyan. Oy. Naanto na ikukuman nagyang kuto lagi duto sambayang utaw. Oy. Nalangon din nagyang kana nami aloy tano napkulaw lanan si ko sambayang tano. Na kailangan na mapaganad tano. Giyang kuto ba? Ayad na kabayat tano na giyang kuto katataroto pag giyang kuto simba tano si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Punan tano giyang kaiya pamagusayin tano at tigyan na wayanzuru masjidahu ay mawdi'a sujudihi. So kung sudi sambayang yang kutua di sembayang ititindig nagyang kutua sambayang na ayakon apagilay niya nagyang kutu kesujudan yan kautu. Upama ko saka pagariya si iko agama Islam, babayami si iko agama Islam na ititindig ka su sambayang nagyang kutu ayakon apagilay na ka nagyang kutu kesujudan ka. Sajab kesujudan ka sa gyang kutu dingga di kasumbayang nagyuto'y pagilay na ka. Tigi nagyang kuto atawa di sumbayang ititindig yan so sambayang na malagid so imam anta akas suma'mum anta akas so tao among farid diteram bisa kau tu sama no tu nakagigi kelas o di nagia tao ititindig yan so sambayang igira na mababaloy ka imam o di nagyang kutuwa imam anta kagyang kutuwa ma'mum
anta akagiang kutua tetaram bisa nagiang kutua aya pagilay nira nagiang kutua kesujudan nira. Oi. Nagi paganay qaul mga ulama o di nagi pitindegan mga ulama. Lagi-lagi imam makmum munfarid na aya pagilain tanu nagiang kutu kesujudan tanu. Itu atigian ipitindegan o kadakalan si iku mga ahlul ilm. Kadakalan si iku mga ulama bigan wallah sa sabut si iku agama nagyutu ipitindegan iran. Aya daliliran nagiang kutu amya panutul si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atiyan annahu kana yanzuru ila mawdi'i sujudihi fi hali salatihi. Matangko na sunabitan wa Muhammad na aya betadian na pagila si iskanian na pagilay sa giyang kuto kesujudan yan si eko masa adin yan di kasembayang. Kau tu adna dalil tanu. Adna dalil mga tao agi pitin deganiran sukon su imam agus su makmum agus su munfarid na aya pagilay niran sa giyang kuto masa adiran di kasembayang na giyang kuto kesujudan ni dan sebab sagiang ka ayat hadis Nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagu ikadua daliliran nagiang kotwa ini tafsiran sagiang kotwa qadru Allah sa suratu Al-Mu'minun ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim qad aflaha al-mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala ayaman nagiang kaya kater Allah atigian na sabenar miya makadee gagiang kutu ang mga tao adna paratayan yan. Masya Allah. Pure din mga pagariya sa agama Islam ada pakadeeg ataw inun tagiang kutu ang mga tao sisi ikira nagiang kutu ang parataya sa Allah subhanahu wa ta'ala mga mu'min. Alladzina hum fi salatihim khashi'un siran asiku sambayangiran khashi'un na sumasangkop siran kau tu mana niya na sumasangkop gitu besi titu ka sembayang gitu besi pamanian na sambayang mukmin kagi dipendi makam bida-bidari mga pagariya su sambayang ada sambayang mukmin gitu so titu-titu sumasangkop si iku Allah na adem pena sambayang tahu adi sembayang ugay na sambayang yan na sambayang o mga munafikin. La hawla wa la quwata illa billah. Ilidas tanurun wallah. Sagi nga sambayang ang munafikun. Giyang ito kapenutulon wallah. Yura'un an-nas. Mga tao paman na disiran di sembayang ugay na giyang kuto kititin deganiran si iku sambayang na piki ilairan si iku mga tao kanaba sa giyang kuto nabiran piki ilay si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua sifat agiang kutua sambayang iran nagiang kutua kusala bubukulan siran sagiang kutua kiptin degeniran si iku sambayang wal iyadzu billah. Ilidas tanurun wallahu subhanahu wa ta'ala. Nasita numa pacagiang kaya mga tao asu sambayang iran nakasyaun na sumasangkop siran si iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagiang kutuba at tiyafsiranan mga ulamatan wa tiga na al-khusyu giang kutua kasangkop an yanzura ila mawdi'i sujudihi nagyuto kun sukaila yautaw si iko pamanian na sujudan yan igira ititindig yan nagyang kutwa sambayang. Igira ititindig yan nagyang kutwa sambayang na si imakaila yagyang kutwa tao sa gyang kutwa sujudan yan nagyuto ko ni maana agyang kutu pamanian na kasangkop si iko Allah subhanahu wa ta'ala. Yuto ipaganay tindagu mga ulama. Anto na ikadua tindagu mga ulama na ikadua na tigiya na yanzuru tilqa'a wajihi na ayako na pagilain utaw igida di sembayang nagyang kuto kasasanguran o buntalian. Gyang uto kasasanguran ka. Sa din sa kasasanguran ka nagyuto ipagilain ka. Oy, pagilain ka gyang kuto kasasanguran ka. Nabaga pagilain sa puro kaaya pagilain ka nagyang kuto kasasanguran ka. Illa idza kana jalisan fa innahu yanzuru ila yadihi haythu yushiru 'inda du'a. Yang kaya mitindig saya ang mga ulama na tigiran na pagilay na ka nagyang kutwa kasasanguran o buntal ka inunta. Na piya kaliyon yanon inunta at tigiran
igira asutau na ditahiyat. Gira ditahiyat tadika ditahiyat na ayakon apagilay naka nagyang koto limangka agyang koto limangka gira tomo torota nagyang koto iilain ta ko nagyang koto limata sita kon milay sa gyang koto lima sita milay sa gyang koto limangka sa gyang koto ading kaundi kapapama nagyang koto kapaka totorotano gyang koto kapaka totorotano nagyuto kon ipagilain tano kauto maliwan naga mga pagariasi ko agama Islam. Yang kaya kadua ko sa itano na tigyan na aya pagilay na ka nagyong koto kasasanguran ka inunta igira mo untud ka kaya pagilay na ka nagyong koto limang ka sa gyong koto kapakatotoro yan. Gyong koto kapakatotoro yan nagyong to ipagilay na ka. Sama no to na isad na kaswatano na igira mo untud tano ditahiyat. Malagi do tahiyat al-awwal paganaya tahiyat anta ikadua na igira mo untud tano na kanabatano pagilay sa gyong koto kasasanguran tano kanaba tano magilay sa gyang koto kesujudan tano kasi tano magilay sa gyang koto ketoro gyang koto kapakatotoro tano gyang koto lima tano na aya tano pagilay sa gyang koto di tano di kasumbayang sama no to nagyuto ikaw saya sa no mga ulama okay na adum pa man si ko mga ulama apya kam bidairan koto gyang kaya mga ulama na aya kabasairan o di na aya tindegiran na tigiran ng bida so imam kauto bida so imam agu so tau adi terambisa agu gyang koto atau makmum kauto piakan bida ira nagi yang kana na telu adi sembayang paganero na so imam agu sumu farid agu gyang koto ayamananian na makmum faqala innal ma'muma yanzuru ila imamihi liyatahaqqaqa bi mutaba'atihi kauto so tigin sumakapantagun si ko makmum pamakos ka na ma'mum ka na aya ko na pagilay na ka nagyang koto imam ka koto aya ko na pagilay na ka na su imam gira pa man asika koliko du imam na aya ko na iilay na ka na su imam kagian na pagkatan tuagyang koto ka ono tingkaon kagi sumamum na pugunot aya pugunutan yan na su imam na aya ka ketanto niyan udi nagyang koto ba ka kumpleto agyang koto kapugunutin kau nagyang koto kailayang kasagyang koto imam yuto atigyan yatru'aw no Barra bin Azib atigyan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamida lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta yaqa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan thumma naqa'u sujudan ba'dahu Barra bin Azib na tigiya na aya betad unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira ititindig yan susambayang na amay katirun yan naging koto sami Allahu liman hamida sama nuto na so nabitan wa Muhammad imam na igira pitiru yan naging koto sami Allahu liman hamida maana biyangon yan na ulo niyan sa giyang koto karoroko yan na sumanga sahaba na aya kapunutulay ranon na skamiya tigiyan na diya midin upamanian pakoo nagyang kaiya mga likudami taman sa diyami maylay sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam makasujud sama nuto na udi makasujud sunabi gumira wa Allahu akbar sumujud na sumanga sahaba na diran din alin nagyang kaiya emanan yan nakapakatitindigiran ugaid na amay kamaylay na sunabi na pamanian na miya kompleto agyang uto kaya pakasujudian nasa kamau to sumujud su mga sahaba radhiyallahu anhum sama no to nagyang uto sambayang iran na mawata nakapakang bibida usambayang usabeed ka susambayang usabeed na anded ni pamana su imam na tumana sa gyang uto sujud nagyang uto ba sumambu su mga tao na gyang uto ba amya ka kauksiran mambu sujud di kailangan na may laytan ud nagyang uto imam sa gyang uto kaya pakatana yan sa gyang uto kaya pakasujud yan nagutan ubu sujud mga pagarias iko agama Islam. Yang kuto penutulaun o sahaba Barra bin Azib na tiga na qalu fa hadha dalilun ala annahum yanzuruna ilayna gyuto ikinwa o dina miyakwa o mga ulama amitindig sa giyang kaiya sumamum na aya pagilay niyan na su imam nagyang kuto paman nagyang kaiya miyapanutultan wa hadith nagyang kutuba sukun su mga sahaba
na pagiliniran sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu daliliran. Abas ta ma'mum ka na aya pagilay na ka na giyang kuto imam ka, giyang kuto imam ka. Ikadua daliliran na giyang kuto miyaw laula sa giyang kuto sambayang al-kusuf. Giyang kuto adna sambayang kagain na miyaw sa itan wa giyang kuto sambayang as-salat al-kusuf. Sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pianutulian si iku mga sahaban yan radhiyallahu anhum sa giyang kuto kitini tindigniran si iku sambayang al-kusuf. Sukun sunabitan wa Muhammad na kagi ko magimam sunabitan wa Muhammad na nauridat alaihi al-jannah nagyang kutwa sambayang unabitan wa Muhammad na miyakilang nagyang kutwa surga. Uway. Wa uridat alaihi naragu miyakilang nagyang kuto apoy si iku naraka jahannam. Wa qala fima uridat alaihi al-jannah na sukun sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na penutulnya si iku mga sahaba atigyan na kagi ko makilang raka nagyang kutwa surga sa lagid nagyang kota emanan yan na kele ni urakan paman yan na miyan duga ko sa unaan na kagiyatigyan ko aya makilang rakan na sunaraka qala fima ta'akhart na lagi damang buto mele yakon yatigo nabi siya ko miyan dug sa gyang kota sa oriyan wa hadha yadullu ala anna al-ma'muma yanzuru ila imamihi nagyuto atigyan idalil suma'mum na pagilay niyan sa imam yan sabab sa gyang kota kulawla gyang kota kulawla penutultan wa hadith sunabitan wa Muhammad na kilay o mga sahaba gyang kuto kapsungyan sa unaan agu gyang kuto kapagantarasyan. Kauto. Mabagar mamu gyang kaiya mitindig sa gyang kaiya suma'mum na aya pagilay niya na so imam yan. Kenapa aya pagilay niya na gyang kuto mawdi'u sujudi gyang kuto ka sujudan ni nagu gyang kuto akasasanguran yan ka aya pagilay niya na gyang kuto imam. Na anto na ikorek sa giyang kutwa talwa miyaw sa itano na tigana wal amru fi hadha wasi'un yanzuru al-insanu ila ma huwa akhsha' lahu illa fil julus. Giyang kana na tigana miyalo itano na pagalindenan na kapakay. Pagalindenan na kapakay uga idena so tao adi sembayang odi na ititindig yan so sambayang na pilian yan na giyang kuto paman yan na sadin sa okita kapakasangkop yan si iku sambayang yan. Sadin mga pagariya sa kakeeden raka sa giyang siya kaketagu si iku puso agiyang kuto kasangkop si iku Allah na ayang kapili upama ko aya paman yan na kaketagu ka agiyang kuto kasangkop si iku Allah na agiyang kuto aya pagilay na ka na agiyang kuto kasujudan na ka na pilian ka na upama pamang ko aya okay ta kapaka sangkop ka si iku Allah nagyang kuto aya pagilay na ka nagyang kuto akasasangura nagyang kuto buntal ka anta ka gyang kuto su imam ka ipagilay na ka sa gyang kuto pamanadi ka di ka sembayang na ayamanan yan na yutud ni pilian ka si iku ginawang ka. Uway. Inunta agyang kuto kauntod ka. Kamataan ka aya kilay ka nagyang kuto tinduro ka sa gyang kuto ayamanan yan nakapakatuturo yan. Di tanunan pakalilipatan si iku sambayang aya pagilain tanu si iku kasujud tanu gyang kuto paman yan na kapakauntod tanu nagyang kuto ayamanan yan na mga gyang kuto tinduro tanu sa gyang kuto kapturo yan. Gyang kuto kapturo yan. So mga ulama tano na piya kaliwiraban sa giyang kaya usayan sa giyang kuto kaylay si iku pamanyan na sujudan si iku sambayang anta ka giyang kuto kasasanguran o buntal igira sambayang khawf fi salatil khawf giyang kuto aymanan yan na kasambayang paman giyang kuto kitindigan o mga muslim sa giyang kuto sambayang iran si iku masa akatidawa naman ito mga pagariya yang kaya sambayang na dia kepakayubatano indirainon di kepakayubatano igena ka apya penari sa giyang kuto masa akatidawa na isusugur katanud na giyang kuto akitindigan tano ko sambayang ay dapat ka sa giyang kuto asika matatago sa giyang kuto walain ka pamanyan na daabaga magagedam asakit pamanyan na na berka pamana makaalang si iku kitindigan ka si iku sambayang na inutan waya di sambayang inutan waya di itindigan giyang kuto sambayang. So titu-titu mu'min titu-titu adna paratiyan yan si iku Allah na api-apan masa akatidawa na
isusugu na giyang koto sambayang agi kaya penutulin tanu oi amia ula-ula si iko kia tidawa sa Hunain pamana aya kekuatan o siya sabut na giyang koto ba igira aka tidawa na pia kali ron mga ulama giyang koto ako kumanian na kana batasi pagilay sa giyang koto sujud ka kapag di ka di mangilelay sabab sa giyang koto dingga katawan wando pagapu na giyang koto riduin ka guni na yaman na niya nakakapenai na dingga katawan wando pagapu na giyang koto apana oi tiga na sumanga ulama na pia kali ron na giyang koto ako kuman sa giyang koto sambayang khauf oi sabab pa sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na giyang koto aketi dawa sa Hunain Yakutakiati dawa sa Hunain na adna siyugu nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga sahaba adin na di pakasima-simaan sa giyang kota mga ridway. Giyang kota al-jasus, ain. Giyang kota manan yan na kapakayo to si kumander kuwas kaniya sa giyang kota mga taon niyan adin yan di pakasima-simaan sa giyang kota ay manan yan na mga kalabaniran. So kung sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kagi ko ititindig yan nagyang ko tuwa sambayang naman ito masaka tidawa na sunabitan wa Muhammad na ititindig yan nagyang ko tuwa sambayang. Nagyang ko tuwa aya pagilayin ko nung nabitan wa Muhammad penutul nira nagyang ko tuwa kapapantagan sa nagyang ko tuwa mga riduay. Liandura ila hadal ain na so kung sunabitan wa Muhammad na pagilayin niya nagyang ko tuwa aya iilay niya nagyang ko tuwa sigu yan adin niya di pakasima-simain sa nagyang ko tuwa mga tao. والعين هو الجاسوس ولأن الإنسان يحتاج إلى النظر يمينا وشمالا في حال الخوف sukun sutaw ititindig yan susambayang si ikumasa katidawa na makikinanglan yan nagyang kotwa din yan di ka pangilaylay sa kawanan au yang kotwa diwang uway api apan upama na yung koto pamana din yan di ka pangilaylay na tanto dun kuma pamana makatutundu-tundung sa giyang kotwa masa uway na kagiging kotwa miya kaliuron kagi aya masa nagyang kutua masa akatidawa wai aya masa akatidawa gitui koko man sa gyang kutu pamanian na masa akitindegan na umanga tao si ko sambayang igira pamanian nakatidawa kepakaid na gyang kutua kapangilaylay kepakaid na gyang kutua kapangilaylay kagi sabab sa gyang kutua masusugat gyang kutua mga tao o di na paman nagyang kutua mga tao na misusugat kina nagyang kutua kalak kana membukas sandaga nagyang kai kaatin sa katidawa kaatin sa batal away apia so mga kangudan sira katano na ira na ke serius ira manan niya na di bagims pagkailay kanu sa gyang kutua mga kangudan na pamanian na games sa gyang kutua na banga sindigi ka kirarangitan away masih serius na panu bagyang kutua titwa katidawa away na isa partan wa si kumawatatan wa di mapiari sultan yan si arakatan asikiran oy sirani duan yan pamana sirani duan yan ditano kiran ipanguno tagiang kotoa lagi dutu wain na paman yan na pamana miati mo anan si ikolokos sagiang kotoa kapterbian yan si ikowatayan oy miati mo anan si ikolokos ko kapterbian yan si ikowatayan isa pa na kusay tanong mga pagariya si ikowagama Islam nagyang koto pia kaliw pen mga ulama tano igira asutaw na si idi sembayang sa pamanian na Baitul Haram gyang koto gyang kaiya Makkah gyang koto katataguan sa Kaaba gyang koto gira mielay tano gyang koto Kaaba na gyang koto ba asukon sudi sembayang na si aya pagilay niyan na gyang koto Kaaba pamako pamana kapantagan na di ka di sembayang sa Kaaba kileng agyang kutua Kaaba na aya ko na pagilay na ka nagyang kutua Kaaba koto aya ko na pagilay na ka nagyang kutua Kaaba okay na ino mgaegyang ka iya mitindig saya upama na mitindig si ko mga ulama na mabegrag yang ka iya kateruiran anta kaya manan yan na malubay na usain tano tiga na al-musalli fil masjidil haram wa qalu yanbaghi an yanzura ila al-Ka'bah so mga ulama na tiga igira asutaw na si di sembayang sa Baitul Haram na aya ko na pagilay niya nagyang kaiya Kaaba lianha qiblatul musalli aya daliliran kagi mata angkon kasu Kaaba nagina ni kiblat tanu ang mga muslim walakin hadha alqawlu da'if ugaida tigo mga ulama tanu nagyang kanan akatero na malubay malubay kon kana ba igira pamanyan na matatago ka sa Kaaba na aya pagilay na ka nagyang kuto Kaaba kayad na pagilay na ka nagyang kuto kasujudan ka agugyang kuto paman yan na kasasanguran abuntal ka
Antuna dalil mga ulama guminira wa malubay aging kana nakatiruyo. Tingnan na fa inna nazara ila al-ka'bati yashghulu al-musalli bila shak. Agi upama kun kaska na aya pagilay na kana sa Kaaba naging kutuba giyang kuto pangilay-layan ka na nakapakaya masasendu giyang kuto mga tawap seged giyang kuto di tawap na upama ko ayang kasiran ilain naging kuto kesendu kairan ketembeng kairan sa giyang kuto kapagilay ang kakiran giyang kuto di tatawaf. Tigana wa hum yatufuna fa asgalu wa sahi'an al-masjid al-haram ka ghairihi na yatigen aqoriq nagyang kuto giyang kaiya masjidil haram api apan roka matatago na ayad na kilay tano nagyang kuto pamanyan na sujudan tano ka ayad na kukumanian nagyang kuto katatago karo na lagid no kukuman nagyang kuto katatago kasi ko mga pada masjid asala ka sa nagyang kuto masjidil haram. Yanzuru fihi al-musalli imma ila mawdi'i sujudihi aw ila tilqa'i wajhi na ayako na pagilay nagyang kuto di sembayang nagyang kuto kesujudan yan anta kagyang kuto kasasanguran yan. Sama no to mga pagarian na miyaw sa itano to na aya malalamba pagu sa itano o din adem pa na ko sa itano agyang kuto kapangiso kapangilaylay sa puro maana di ka di sembayang nasi kami lay sa puro paman ay titindig ka sami Allahu Akbar nasi kami lay sa puro aya paman na di nga di pangilele nagyang kaya puro nanto na ikukuman yan. Tiga na wa amman nazaru ila sama fa innahu muharram mga pagarian nagyang kuto kay lay sa puro igir amas adi ka si disembayang na muharram na haram kauto ay manan yan na bawala sa din sa tawa di sembayang asi pagilay sa puro na geneking kana ng pagaria ka haram di kepakai si ko sambayang di kepakai si ko sambayang pero mananakambu upama kung sutaw na si ipagilay sa puro na nageneking kanan pagariya ka haram maging ko to kapangilaylay sa puro bal min kabairi dzunub kenapa bugyang ko to kababalu ni na haram ka maapadanan sa gyang ko to mga laadusa maapad si ko mga laadusa ilidas sanurun wallahu subhanahu wa ta'ala eno to maapad sa gyang ko to mga laadusa agu ay manan yan na haram kagi sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inis saparian ay manani na sumya para sunabitan wa Muhammad na agugyan ko to akia saparian na titunian din ko inilutan nagyan ko to akini sapar no nabitan wa Muhammad taman sa piteruyan layantahiyan yani alladhi yarfa'una absarahum ila as-sama fi as-salah aw la tukhattafan absarahum tigu nabi agyan kanan ang mga tao as ipigilay sa puro na genekirananan anta akagyan ko to bayamanan yan na mada agyan ko to kapangilele pakagyan ko to bayamanan mada tigu nabi sallallahu alaihi wasallam agyan ko to pangilele yaniran tigu agyan ko to kialunin sa ikadua hadis na tige na aula tarji' ilaihim gyan ko to pangilele yaniran na may kamada na dikiran din na yamanan yan na makakasuya tigu nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko tigo mga ulama na wa'id ay manan yan na pangangalak ko to nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagyang ko to pangangalak na ayabu akap ko sarasan mga pagariya na igira gyang ko to agalebek na ayako kumanyan na petsi ko mga ladusa. Anto na ilagi dia gyang ko to kasina na adna pangangalak kapitero nabitan wa Muhammad lagi gyang ko to kapamanko na adna manan yan na wa'id pangangalak kami atero nabitan wa Muhammad gyang ko to kapangatao gyang ko to kapanakoto pamana langon no mga ladusa na pamana mialu gyang ko to hadith ini sapar unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigo mga ulama tano abal qala ba'du ulama innal insana idza rafa'a basarahu ila as-sama wa huwa yusalli batalat salatuhu ayamanan yan adem besi ko mga ulama tigiran aya pitin deganiran na igira sutaw na igira adi sembayang na sipagilay sa puro na miya batal lagi ang utas sembayang ana margnai apa manena sa kata sumasan adi sembayang lagi buat kiap di tadi mangilele sa puro na giyang kutub sa sambayang ka na batal ay manan yan na miya batal uto pamana daw tu abang karo kekewa aguna udina da abang karo kekewa ay manan yan na balas ikwallah ka aya pakasa lagi ang utas sambayang ka na batal mababatal lagi ang utas sambayang la ilaha illallah ay manan yan mga pagarina miya kapia-pia giyang kaya kapaganad way miya kapia-pia giyang kaya kapaganad kapamakin sa mga pamanyan na nduwan o mga ulama tano kapkuswatan wag yang kuto ako kumanag yang kuto mga galubag sa iku sambayang
Punga pangilay sa puro na anda mitin degunsi ko mga ulama ayaw manan yan na miya ba talaga yung utas sa mayo. Wena, pamagay nagintano buwag yung kaya pamanan na Anton Apman, Peter o mga ulama sa giyang kaya katatanto, wag yung kaya kapkubatalo sambayang igira amiyang ilaylay tano sa puro. Tigyan na, kusay tano buto wag yung utas sambagro mga ulama. Ino mga de, titu amiyang batalo sambayang yan anta akadi, kagya bu akya dusa giyang utas tao. Na inshallah, na kusay tano bu. Giyang utua mga tao ayapitin deganiran ap kebetal so sambayang igira amin nilai so tao sa puro na dua daliliran na miya aloy. Tiga na annahu insarafa biwajhi an jihatil qibla li anna al-ka'bata fil ardi wa laysat fis sama. Aya pagana ya dalil lagi yang kaya mga tao iniran ini kukum ap kebetal so sambayang tao igira amin nilai sa puro na tigira na kagi sabab sa giyang kota subun talian nana miada udi na miya pokas sa giyang koto kapakasasangur yan sa kibla kasi miya kasangur sa emanan yan na puro si miya kasangur sa puro na suatigiran so kiblat na si matatago sa lupa kana ba sa puro ako to mabagir mambu giyang kai tindegiran udi na giyang kai daliliran benar mambu ay no ka pigilay sa puro kana bagi na suka kiblat kaya ini sugurukan na emanan yan na aya kiblat na kana giyang kaya Ka'bah na ayabu akaketanto akapakakiblat ka sa Ka'bah na giyang kutua si kami ilay sa giyang kuto akasasanguran ka giyang kuto akasasanguran ka upung kami ilay sa puro na miya pukas ka tigin sa giyang kuto akapakasasangur ka sa Ka'bah ginani paganay adaliliran ikadua adaliliran na tiga na annahu fa'ala muharraman manhiyan anhu fi salabi khususiha giyang kuto ba miya kang gilbek sa haram giyang kuto paganay ki aloy tanoron amia kang gelebek sahara magi ngoto atawa pagilay sa puro agu ini sapar unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi ang kuto kang gelebek saharam agu kang kasopaka nga sa giyang kuto ini sapar unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si iko simba basta lang wana simba opun ka manggelebek agi ang kuto diun kepakai agu emanan yan na masuguk ka agyang kuto ini sapar wagamatan wagama Islam yak tadi butlani nagyang kuto ko na simba na miya batal gitu ko na simba na miya batal gitu itinu dan tanu basta simba si ko Allah na basta makasullu nagyang kuto haram lagi du bid'a antara ped ayamanan yan na ini sapar wagama Islam udi nagyang kuto manhi ini sapar wagama Islam na ayang kamang gelebek na miya batala tigin nagyang kuto sambayang ka kau tu gitu paganay adali gitu kadua daliliran na langun din mampu tu miya makabegera dalil paganay ron kasoy na kambu na tina upung ka milay sa puro nagyang kuto ba miya pukas ka sa gyang kuto ka pakakikiblat ka kadua adaliliran na tira na upun sutawa pagilay sa puro na miya kang gelebek sa Muharram ikadua na miya suguk yan nagyang kuto ini sa paru nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adi kepaka yaging kuto kapangilaylay sa puro igira di sembayang sutaw na nakukomentano tukukomentano anto na ay piro gyang kuto miya betal anta aga gyang kuto madudusa gyang kuto ataw na so kadakalan sa mga ulama agi mabgera tindegiran atiga na jamhuru ahlul ilmi ala anna salatahu la tabtulu bi raf'i basari ila sama so kadakalan sa mga ulama na ayat tindegiran nagyang kuto ataw na kanaba atigiran na kebatal tanu dinyo kanaba kun kebatal lagi ang kuto sambayang utaw sabab busagyang kuto kaya pakailay niyan sa puro lakinnahu ala alqawli raji athimun bila syak na yatigi na titu korek nagyang kuto madudusa sotaw kauto madudusa sotaw sabab sagyang kuto akiyang gelebekan yan sagyang kuto pangangalak udi nagyang kuto ikhtiar pia kay ikhtiar tanur unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tiga na la yati ala fi'lin makruhin fakat nagyang kuto ba pinakaminus gyang kuto kababalu niya na makruh gyang kuto makruh dikepakai agi yang kuto kapangilele sa puro dikepakai mga pagariya agi yang kuto asutaw na mangilele sa puro mangilele sa puro tiga na ayat tiga na taralbi nagyang kuto asutaw na si ipagilay sa gyang kuto kesujudan yan anta agyang kuto kasasanguran yan agyang kuto kasasanguran yan gyang kuto adita noron di kapagusaya anto napmani taralbi sa gyang kuto dua gyang kuto dua asita milay sa gyang kuto kesujudan ta anta aga gyang kuto kasasanguran na buntal ta
Na so mga ulama na ayan isumbagi raro an yakhtara ma huwa akhsha li qalbihi nagyang kutuba aya ko na pili inutaw nagyang kutuba sadin sa marani agyang kutuba kaketagu nagyang kutuba kasangkop si ko Allah subhanahu wa taala. Upama ko aya kabaya ka udi na aya marani aka pagkasangkop kasi ko sambayang ka nagyang kutuba aya pagilen ka nagyang kutuba maudi sujudi gyang kutuba kesujudan ka anta ka gyang kutuba tilka waj gyang kutuba kasasanguran ka nagyuto din pagaria ipilian ka sa ginawang ka kaya paman na aya pinakamapiasang bayang nagyang kutuan dudu nagyang kutu akasangkop si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Mialo ito nagyang kutu paman na kailay sa Kaaba paman nagyang kutu mga so adnam si ko mga ulama pitindagan nira nagyang kutu aya ko na pagilin tano na sa Kaaba amay mambuka ay manan niya nasisita no sa gyang kanan Baitul Haram na tigiran ayanzur ila al-Kaaba kaya ko na dalil sa lagi duto na bi anna nazara ila al-Kaaba ibadah kauto. So kung sukay laya si iku Kaaba na simba kauto dito ko ni daliliran na inopya ka lubay yung mga ulama aging uto paman na ida dita di sumbayang na aya pagilainta na so Kaaba kagiging aya mga ulama na aya pitindigan nira na simba ko nasara ko na kilay nga Kaaba na paman na simba na mula sang kaon na so mga ulama na tigyan na paman na upama ko benar lagi yang kana nakatero iyo upama ko benar lagi yang kana na pitindigan iyo na bugay kanu sa dalil bugay kanu sa dalil udi na hadith udi na antakan pitiro mga ulama agi yang kana nakailaya sa Kaaba na simba na da abasan dalil away da abasan dalil na gitu kiya paman na kiya ko kumata noro paman na malu bayu tu akatero kagi da banyan dalil ada banyan dalil ayat na paman na mabegra dalil na gyang ko igi da di tadi sumbayang na ya pagilainta na gyang ko kesujudan ta anta gyang ko kasasanguran abuntalta aya kapusa na gyang kaya ko sa itano aya kapusa na gyang kaya ko sa itano na gyang ko kapipideng igi da sambayang na pamamakin na gini yung mga tao agira di sembayang na yaman niya na pipipidin gitu mambu ketagu na gyang ko kasangop si ko Allah way benar na mambu benar mambu agyang ka iya paman nakapipidin agira ko na aya takapaka popokos way ape agira sakata na kesagadan tao to way agyang ko lagi dito way na anto na ititu ako kumananan na aya ko kumananan ng mga pagarian na di kapakai paman una na ganda gyang ka iya kitab na aya ko kumana na di kapakai uba kanu dipipiding si kusambayang o sa intano agi ang kanan aya mananian na kapipiding si kusambayang tiga na as-sahih annahu makruh aya tiga na titu ako kumana agi ang kanan na kapipiding na makruh agi ang uta makruh na kailangan paman yan na migin kanan utaw liannahu yusbihu fi'l al-majus ino kuno to makruh kagi ko punso tao muslim adi sembayang na upun pipideng na makapenananayan o di na paman na ayap kelagidian si ko sambayang yan nagyang koto galebek o mga majus so mga majus na igira simba nila nagyang koto ang mga apoy gyang koto ang mga majus mga tao ipmetugiran na majus na ayap simba nila nagyang koto apoy na igira sinimbira nagyang koto apoy haythu yugmiduna a'yunahum na pipipideng siran gyang ko igira paman na miya tagu sa hadapan nira na gyang ko apoy na pipipideng siran na upun suku muslim na igira disembayang na pipideng na kelagi dia na gyang ko mga majus adem pa na miteroon at tigira na kenaba gia bu kap kesayan ini yang si iku mga majus kataman si iku mga Yahud gyang ko mga Yahud na kelagi diram pansagyang ko ayaman nanian na diran di paman nagyang uto mambu kapsimbiran pipipideng su mga Yahud wa tashabuhu bi ghairil muslimin aqalu ahwalihi tahrim gyang ko to atigu mga ulama kapenanayan ni si ko sala ka si ko mga muslim lagi dagyang ko to majus agus Yahud na yatigi na pinaka minus beta dia nagyang ko to haram haram din di kepakai si ko Islam sa lagi dagyang ko to kayaturaw no Shaykhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah fayakunu igmadul basari fi salam makruhan ayat tiga na kokoma nagyang ko to kapipideng si ko sambayang na makruh ala aqalli taqdir gitu tigini pinaka minus panagyang ko to makruh kepakaya adna kapaka ulugian udina ketagu agyang ko to kokoma niyan sa agyang ko to haram illa idza kana hunaka sababun mitha yakuna hawlahu ma yusghilu law fatahainay enunta
igira sutaw adna pia kaliru na kukuman mga ulama inong tagira sutaw na igira ititindig yan susambayang na adna pakilay niya na emanan yan na naketembeng sekanian nun paman na igira ititindig ka susambayang na adna seged paman yan na adna kekilang raka kesendudian nun lagi ngota pangilay-lay na ka na saka mau tu kepakai lagi ngota kapipideng ka si kusambayang ka fahina idin yughmidu tahasyan li hadal mafsada sabab sagiang kota gitu ipager naka sagiang koto kebina sagiang kota sambayang ka kagi ketembeng ka anap kedagiang kota kapaka sasangkop kasih ku Allah na aya bo okit tagiang kota kapaka pipideng ka giang ko aya okit na giang kota kapaka pipideng ka upama ku adna pakaisa paman adna pakaisa atigana fa in qala qailun ana ajru nafsi idza aghmatu aynayya akhsha'u fahal tuftuni bi an ugmida aynayya adna miya kay sisi ko mga ulama tano tigira na giyang ka iya ginawa kan aging uta pa kay na tigi nasakan sa ginawa kan na ayat tigi na kapketanggura kan aging ko to khusu giyang uta kasangkop si ko Allah na giyang ko to kapaka pipidengakan kau to pamana giya kada kalan ostu mambu agida pipipideng na lagi dubaya manan yan na sisir ko tagi ang uto kasangkop si ko Allahu subhanahu wa ta'ala yang uto amini sa natigin na bangkara na pagi petaan o di na bangkara na pekaya sa yang uto pitiru yan si ko mga ulama baniura na pekaya yang uto kapaka pipipideng akan si ko sambayang na so mga ulama tanong na ini sembagiran natigin na di ko nakapakai dia mereka na natigian isugu agi ang kana nakapipideng si ko sambayang minsam penayaman na gitu kap ketagur kagi ang ko to kasangkop si ko Allah subhanahu wa ta'ala lianna hadha al-khushu' alladhi yahsulu laka bi fi'li al-makruh min asy-syaitan aqautu masyaallah la ilaha illallah giyang ko to kun kata tagur kagiang ko tua kasangkop igira ititin ka so sambayang pipipideng ka paman pipideng ka si ko sambayang na nudun kagiang ko tua kasangkop na giang ko to ko nagalebek na si ipun si ko setan kau ta emanan yan na makasusulod ka pagari agiang ko to agalebek ko setan giang ko to budiuk ko setan na gitu din niya nakakapagay uba ka pipideng igira sambayang ka upama ko upipideng ka agitu ka kegedama nga sagiang uta kasangkop si ko Allah na kanabo tupun si ko Allah ka puno to ko setan tigena bi fi'li al-makruh min asy-syaitan giang uta sabab sagiang uta kaya sugu ka nga sagiang uta makruh na gitu tigien paman yan na maapeduto ko galbe ko setan فهو كقصوء الصوفية في أذكارهم التي يتعبدون بها وهي بدعة nakautu giang ko to ba kenapa rubu miataman ka pedepenanan sa giang ko to giang ko to kasangkop o mga sofia giang kaya mga sofia mga pagarian na maray gari do itan oy gira tedemaniran su Allah subhanahu wa ta'ala gira disimbun su Allah subhanahu wa ta'ala mga sofi giang to pamana di tedentadum sama da kala giang to di sesaya-sayaw giang to mga tawa manan yan na pimberang dina adina di kapakasiyaw gira disiran di tedentadum si ko Allah na giang to agal bekiran na bid'ah na giang to ba maka penanayan na kapamana kelagi di kasiran panagira pipipideng kasi ko sambayang kagisiran na mambuna pipipideng siran si iko ayamanan yan na mga simbiran si iko Allah subhanahu wa ta'ala qad yab'udu an qalbika idza aghmata 'aynayka fala yuwaswis fala min ajli an yuqi'a fiha huwa makruh fa naqulu iftah 'aynayka wa hawil an taqsha fi salatik na sumanga ulama na aya paman na pitururan sa giang ko atau amya kaise na tigian panamaring ka mabebekar ka giang ka iya matangka maka ilay ka nagugyang ko to emanan yan na panamaring ka matagur ka giang ko to kasangkop si ko sambayang ka tigan ama antuk min du'ainay ka biduni sabab li taqsha fala amay ka emanan yan na aya ka pakapipideng ka na giang ko to ada aban yan sabab kenapa na emanan yan na kekilang raka o di na kilaing ka emanan yan na pagabinasa ka kusambayang ka na ubang ka tigian digelbeka amay ka ada sabab mga pagariya ka pakapipideng tano na ubang ka digelbeka giang ko to alagi duto lianna hadha minas syaitan kagigiang ko to alagi duto agalbek na padsagiang ko to agalbek ko syaitan o di na siyo to makapupun sa giang ko to syaitan insyaallah nasitano tuman na agyang kaya emanan yan na di tano di ka pamagusay miya kalalad na emanan yan na kipantagian si kusambayang tano Panginoon ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala ay emanan yan na maswa tano pipi agyang kaya sambayang tano
na ayat tanu manggelebek nagyang kuto suguan rakatano o agama tanu agama Islam si ko kapangilelayan si ko sambayang na dua-dua ayamanan niya na okit gyang kuto si tanu magilay sa gyang kuto kasujuduan tanu ikadua na gyang kuto kasasanguran na gyang kuto buntal tanu upang bakos ka na maamum na kapakaya pagilay na kaya na gyang kuto imam ka na di kapakaya gyang kuto kapangilelay sa puro ago gyang kuto kapipiding si ko sambayang pangani tanu si ko Allah asya butanwana na piya na insyaallah na si ko mga pedauras tanu na ayap man ako sa itano na gyang kuto dua al-istiftah gyang kuto subhanakallahumma agus mga pedayamanan yan na betian as-sala kauro balasan ka nurun wallah subhanahu wa ta'ala way balasan ka nurun wallah sa gyang kaiyak pakabagay ning sa oras na miya makinagkano na panganing ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala mapadaya sa gyang kuto amal tano o di nagyang kuto di tano mapluto tano sa alungan amore. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.